A včera u Štrednje poljoprivrednej školi u Bačkej Topolji otrimane prepodavanje ZOS ekologiji, kotre u ramikoh projekta Željena škola realizuje Kocurske združenje mladih KUM. Združenje KUM za realizaciju toho projekta od regionalnog ekologijnog centru Avstriji dostalo 6.770 evra. Na prepodavanju bulo slova o otrimujucim rozvoju i o pestovanju i hasnovitih svojstvah dreva paulovniji, a tiš i lavandi menti. Tu Nješka u Bačkej Topolji, moja šestranjica, mali Melanija i ja, ona trima prepodavanje o menti i lavandi, a ja trimam prepodavanje o paulovniji. Znači, jedno trimame i prepodavanje o cilju održivog razvoja Ujedinjenih nacijoh. Znači, tu školjare poljoprivrednej školi, chodzimy še u srednjej poljoprivrednej školi, oni budu sluhati to naše prepodavanje i već kad budeme imati konkretni akciji sadnji, paulovniji i likovitih rošljinoh. Na tim projektu ovlapeni opština Novi Sad, Kula, Verbas i Bačka Topolja. S tim, že do toho projektu najveci še uklapjajú v strednji školi, nie v osnovni školi, poneže taký rozpísaný konkurs, medzi tým probovali sme dajak i uspeli sme pregurať našu osnovnu školu, u ktorej sme už odrobili prepodavanja. Jak zaplanovane u projektu, Združenje mladih ma otrimac po 4 prepodavanja u štrednjih školah u opštinoh Verbas, Kula, Bačka Topolja i Novi Sad. Projekt Željena škola, toto Kocurske združenje, realizuje ZOS potrimovku regionalnog ekologijnog centru Avstriji.